पाङ्रा चाहिँ दसैँ मरे अप्ठ्यारो जोलिएन पाङ्रा फेरायाउ पाङ्रा फेरायना चाहिँ आलिपवैपट्टि जात्रा चाहिँ चिस नुपट्टि पाङ्रा तया चाहिँ जात्रा याउ सन्दर्भ जुने चिस चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ विभिन्न कठौँपट्टि चाहिँ पत्राचार्यना मनु त नाप्लाना बल्ल बल्ल आवया चाहिँ छोरा गराथा नि तो चाहिँ पाङ्रा देखि सन्दर्भ चाहिँ वो सी चाहिँ छिरेना चाहिँ वो सन्दर्भ जुने थन काठ गुलामे होया तो सी चाहिँ कान्तौ अहिले वो थनी म चाहिँ निली म मालिक जुल अहिले तनु गुटी संस्थानी म हाकिम जुल चना चाहिँ चुरा था आवयो चाहिँ थो जात्रा चाहिँ नु पाङ्रा तया चाहिँ जात्रा याउ सन्दर्भ जुने तो निरीक्षण आवयो गुटी थुकथ देका चुंगुदु जनबाद्योय रोठे खचा छिगु जिगु जिगु जी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्यु थोख नुगु जनबाद्योय रोठे खचा थोकचा देकीगु निम्ति गुठी संस्थान यी शाखा थौकने ये कोतेश्वरी चुंगु सगरमाथा काष्ठ उद्योगे सिंचाई गुज्या याना चुंगुदु वंगु निद न्योनिसे सेतो मच्छिन्द्रनाथ रथ जात्रा व्यवस्थापन समिति जनबाद्योय रथे खचा हिलिमाल तका माग याना वया चुंगु खसा थ्योम थ्यो निदलिपा गुठी संस्थान थथे खचा हिले गुज्या याउदु गुठी संस्थानीय प्रशासकीय प्रमुख किरण साकेय पुतले थथे थुगु दय जात्रा जनबाद्य रथ्या खचा हिले गुज्या ताल्या तेंगु खनेदु प्रशासकीय प्रमुख साके धार्मिक महत्व या जात्रा पर्व न्याकेगु रथ्या खचा त हिलेमागु अवस्था थिएन तका सम्बन्धित सरोकार वाला पिनसा माग यासा थथे हिलेगु निम्ति ताहकको प्रक्रिया वने मागु जानकारी बियादिगु दु वेकल जनबाद्योय रथ्या खचा हिलेगु ख पिने स्वेबले सामान्य खसा थोप प्रक्रिया ताहकगु जोगु ख कनादिसे गुठी संस्थान यक्को न्य है संस्कृति मंत्रालय स थथे खचा हिलेमागु वो उकिया निम्ति मागुसी व्यवस्था यामल तका निर्णयना टिप्पणी छोयागु ख थथे छोगु निर्णय संस्कृति मंत्रालय न मंत्री परिषदीय बैठक यंका पास यातुंका सी कैगु निम्ति वन मंत्रालय के स्वीकृति कैतुंका तिनी सी हेगु ज्या जुगु ख कनादिगु दो थुगु सी वंगु फागुन 8 गते कैलाली या जंगल ये हगु ख थ्योम थ्यो 12/12 या सिगो ये हया च्यागु ज्या न्याकोगु ख जनबाद्योय रथ या खचा न्यामे स्यान देकी फैगु स्थिति मदुनी आन थथे रथ निर्माण यज्या यलिया बाराही समुदाय न याना वया चुंगुदु गुठी संस्थान बाराही समुदाय त थथे रथ या खचा देकीगु भाला बिधुका आ थुकी अनुगमन यागु ज्या सेतो मच्छिन्द्रनाथ रथ जात्रा व्यवस्थापन समिति याना चुंगुदु छुदी न्यजक व्यवस्थापन समिति या नायलिसे जनबाद्योय गुरुजु नीलकाजी साक्के दुजपी सुजीत बज्राचार्य मचराज महर्जन गणपतिलाल श्रेष्ठ अमित बज्राचार्य रवि श्रेष्ठ लिसेय पुचल खचा देका चुगु ज्याइतकया निरीक्षण याना दिगु ख उगु निरीक्षण लिपा समिति या नाय नीलकाजी साक्के थगु नुगख थुकथ तया दिगु दु दसैँ मोडेला दगुसित चाहिँ धन्यवाद बिमा थनो चाहिने छो थनो वयो थोरो काठ मिले वयो कारणले छो गर्दा छ चिस नापासे ताइउ कि जनमानस भक्तजन दगुसित ताइउ आयो मेउ जात्रा चाहिने छुरासा चिस रस यात्रा हर्ष उल्लास पूर्वक चाहिने चिस चाहिने जात्रा याउली सन्दर्भ दुने पाङ्रा चाहिँ दसैँ मरे अप्ठ्यारो जोलिएन पाङ्रा फेरायाउ पाङ्रा फेरायना चाहिँ आलिपवैपट्टि जात्रा चाहिँ चिस नुपट्टि पाङ्रा तया चाहिँ जात्रा याउ सन्दर्भ दुने चिस चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ विभिन्न कठौँपट्टि चाहिँ पत्राचार्यना मनु त नाप्लाना बल्ल बल्ल आवया चाहिँ छोरा गराथा नि तो चाहिँ पाङ्रा देखि सन्दर्भ चाहिँ वो सी चाहिँ छिरेना चाहिँ वो सन्दर्भ दुने थन
काठ गोदामे होया तो सी चाहिने शान्तौ अहिले वो थनी म चाहिने निलीमा मालिक जुल अहिले तनु गुटी संस्थानीमा हाकिम जुल चना चाहिने कुरा छ आयो चाहिने तो जात्रा चाहिने नु पाङ्रा तया चाहिने जात्रा याउ सन्दर्भ दिने तो निरीक्षण याउ गुटी जाको आगन्तुक लगायतु चाहिने कुरा छ थुकेले चाहिने छिसा नापा चाहिँ ताइवइ तुनु वे तु लगादाले पाङ्रा नुपटी पाङ्रा तया चाहिने जात्रा यामा सन्दर्भ दिने वे किसिम चाहिने छिसा सम्बन्धित निकाय त चाहिने जोर दिएको नहुँदो अहिले वो सम्बन्धित निकाय हाकिम टेसन चाहिने दायित्व हुन्थ्यो कि वो टाइमले भित्रै सिधैकी त्यो सन्दर्भ दिने वेकअप दिन चाहिने वो चयन हुन्थ्यो विशेष जना आठो चक्कादेखि पिन कुरा छ माल त ठाकु जुली याना चक्कादेखि पिन चाहिने मनु त चाहिने मालिक हुँगल उके ससुकी मनु त चाहिने तया चक्का देखा चाहिने वैशाखी चाहिने चैत्रीय 18-19 गते तक भित्र चाहिने कुरा छ पाङ्रा वो तयारी आउ दियो कति वर्ष न जारी आउदु थुकथ देका चुंगुदु जनबाद्योय रठ्या खचा थुगुदे ये तहरंगु रथ जात्रा जनबाद्योय रथ जात्रा थोहेवइगु वैशाख 5 गते निसे न्याति गुद्दुसा गुठी संस्थान चैत्र 20 गते पाखे नुगु खचा तयार जुइगु बच बिउगुदो जनबाद्योय रथ जात्रा ये दक्ले तहरंगु जात्रा खसा थुगु रथ जात्रा न्याव हे दे निंकया थी लागे रथ जात्रा न्याकीगु परंपरा दो आशय थुगु दनिसे नुगु खचा दुथ्याका जनबाद्योय रथ जात्रा स्वेदै थुकथ देका चुंगुदु जनबाद्योय रठ्या खचा छिगु जिगु जिगु जी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब